reka twongere tubifurize rero kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe umuryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse hano mu cyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi rero biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twibanda ku biri kubera ku butaka bwa Kongo, tukabihuza kandi na situation yo mu gihugu cy'u Burundi, tukamenya uko ibintu bihagaze. Ibintu rero bikomeje kuzambanetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu turi kuvugana umutwe wa M23 wamaze kwibikaho igice cya Uvira. Iyo ni inkuru rwose navuga yuko yabaye ikimenya bose. Ni igice cya Uvira M23 yambuye FARDC n'abafatanyabikorwa barimo abasirikare ba FDNB, ari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Navuga yuko uyu mujyi wa Uvira M23 yanawambuye FARDC mu buryo butagoye cyane. Uyu mutwe wa M23 ukurikije uburyo ki intambara yabaye mu bindi bice by'ahandi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Mu butumwa budasanzwe rero ndetse kandi amakuru adasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bo ngo ntibari kwemera neza ndetse kandi ntibari kumva icyaba cyatumye rwose ku mutwe wa M23 ugira imbaraga zo kwambura FDNB FARDC abacancuro umujyi wa Uvira, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi yo iri kuvuga yuko ngo umujyi wa Uvira bawambuwe n'igisirikare cy'u Rwanda gifatanyije n'abana b'intare za Sarambwe. Nyamuneka ibi byose rero ni biri gutangazwa n'uruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho nababwiza ukuri ko mu gihugu cy'u Burundi ho ibintu bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. N'umutekano rero ukomeje kugenda uba mukeya, n'umutekano ukomeje kugenda ukemangwa uko umunsi ugenda uzaza undi mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura. Benshi rero bari kwibaza bati uyu mwuka ukomeje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi biraza kurangira gute, cyangwa se igisubizo kizima ku ruhande rwa situation iri mu gihugu cy'u Burundi iherezo ryabyo ni rihe rigashorana cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byabaye bibi. Nk'ubu turi kuvugana, ejo mwabonye abasirikare ba FARDC ndetse kandi FDNB n'izi za Wazalendo zambuka ikiyaga cya Tanganyika zijya mu mato, abarohama abandi bagira amahirwe bakagenda. Ariko biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nyuma yuko bamwe mu basirikare ba FDNB bahunze umujyi wa Uvira, bamwe mu basirikare bari bayoboye urugamba cyangwa bari bafite abasirikare bayoboye muri Uvira ngo bamaze gutabwa muri yombi bashinzwa kugira uruhare mu itakazwa rya Uvira ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB ndetse kandi no ku ruhande rw'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Ni urugamba rero ubona yuko rukomeje kugenda ruba ihurizo, ni urugamba ubona yuko rukomeje kugenda ruba ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Buri muntu wese ari kuvuga bati rero kubera iki intambara ku butaka bwa Kongo, kubera iki intambara ku butaka bwa Kongo. Umutwe wa M23 ukomeje kugenda ukubita inshuro uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Hari imisozi rero yari irimo uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ni imisozi y'Iminembwe, iriya misozi ya za Kingwengwe, imisozi ya za Kihande. M23 FARDC na FDNB babanje kugira ngo uyu mutwe niyo uzabanza gufata, ariko reka ndagira ngo mbabwize ukuri yuko ahubwo uyu mutwe ukimara gukuramo umujyi wa Uvira, biravuga yuko abasirikare b'abarundi benshi muri bo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC izi za Wazalendo ziri ku mirongo mbere ku rugamba, abenshi muri bo bakimara kubona Uvira ifashwe iyi misozi, benshi muri bo ng'intwaro bahise bazijugunya, abandi bakuramo impuzankano z'igisirikare cya FARDC cyangwa FDNB, biyambarira imyenda isanzwe bahita bigira hagati mu giturage. Abenshi muri bo ngo bagiye kwiyakira imirimo y'ubushumba hagati muri Minembwe, abandi bajya kwiyakira imirimo y'ubukarani, abandi bajya kwibera abayedi, abazi bafite impano cyangwa se abize ibijyanye n'ubwubatsi, ngo nibo bari kugenda baka imirimo y'ubwubatsi cyangwa se nibo bari gusaba akazi k'ubufundi mu bice M23 igenzura. Iki ni ikibazo rero ubona yuko gikomeje kuba ihurizo, ni ikibazo ubona yuko benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute, ko bikomeje kuba ikibazo ndetse kandi bikaba n'ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni igisirikare cy'u Burundi rero FDNB, abasirikare benshi batawe muri yombi. Aya ni amakuru muri buze kugezwaho mu buryo bwiza kandi burambuye.
ni mu gihe igisirikare cy'u Burundi kandi cyongera kuvuga yuko ngo gahunda yo kugaba ibitero ngo mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gifashije M23 gufasha Uvira, leta y'igihugu cy'u Burundi yo iravuga yuko ngo igiye gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo nayo igahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bikavuga yuko rero icyitwa za FDLR, icyitwa imbonerakure namwe mu basirikare ba FARDC bafatanyije n'igihugu cy'u Burundi bari kubitegura mu rwego kugira ngo barebe buryo ki ngo bashobora kuba bagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Iki ni ikibazo rero ubona yuko gikomeje kwibazwaho, ni ikibazo ubona yuko gikomeje kugenda kiba ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bibaza bati rero leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe koko yaba ifashe uyu mwanzuro yacahe cyangwa yabigenze ite, bikavuga yuko ngo hari gukekwa yuko ngo igihugu cya Tanzania gishobora gutanga support ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo bakaba bagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko benshi mu bari kubirebesha amaso cyangwa se mu basesenguzi mu by'intambara cyangwa mu bya politike bakavuga yuko igihugu cya Tanzania nacyo ubwacyo kitorohewe bitewe nuko uwitwa Perezida Samia Suluhu Hassan aka kanya nawe agoberewe cyangwa se akomerewe. Ariko nubwo akomerewe cyangwa agoberewe, biravuga yuko igihugu cy'u Burundi cyahawe intwaro nyuma yuko umutwe wa M23 wari utangiye gutera amakompora mu bice byahariya muri Bujumbura. Leta y'igihugu cya Tanzania igahereza intwaro igihugu cy'u Burundi zirimo imodoka ndetse kandi n'imbunda nyinshi namwe mu mafaranga yo gusapotinga igisirikare cy'u Burundi ngo mu gihe umutwe wa M23 waba winjiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi biri kuvugwa ndetse kandi biri kwemezwa yuko icyitwa akaduruvayo mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko umutwe wa M23 ufashe Uvira, ngakaduruvayo cyangwa se kutumvikana muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi gakomeje kwiyongera bitandukanye n'uburyo bwari bimeze n'ubundi hari hamaze igihe hagaragara icyitwa umwuka mubi cyangwa se umwuka w'urunturuntu mu gihugu cy'u Burundi. Ariko aka kanya turi kuvugana n'ubundi ikibazo gikomeje kugenda kiba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bari kwibaza bati rero ibi bintu birarangira gute cyangwa se iherezo ryabyo ni rihe, bigashorana cyane ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzambanitse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, aho benshi bibaza bati rero iherezo ryabyo riraza kuba irihe, bigashorana ndetse cyane bikagenda bigora buri muntu wese kubisobanura ukurikije uburyo ki situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bikomeje kuba bibi. FDLR iri guteza ikibazo hagati muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu badede baravuga bati FDLR twakomeza gukorana nayo, abandi bati ntabwo twakomeza gukorana na FDLR. Iki rero ni ikibazo benshi bari kwibazaho bati ibi bintu biraza gukemuka gute cyangwa se biraza kugenda gute, bikashoberana cyane uko umunsi ugenda uzaza undi ukabona yuko biri guhindura isura ndetse kandi biri gucangacanga buri muntu wese ukomeje kubirebesha amaso, aho ikibazo gikomeye gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi cyitwa FDLR. Guverinoma y'igihugu cy'u Burundi n'icyitwa FDLR bikomeje kugenda rwose ngo bibamo ikibazo gikomeye, kuko nk'ubu biravuga yuko ngo uwitwa Kavumbutse John, uyu nguyu akaba yari umwe mu badede bakomeye ndetse kandi akaba umunyamabanga mukuru uwitwa Everest Ndayishimiye cyane cyane rwose ngo akaba n'umujyanama we. Kavumbutse rero John yamaze gutabwa muri yombi nyuma yuko ngo nawe agaragaje ibitekerezo ngo byo kuba yarwanya cyangwa se kuba yagaragaza yuko gukorana na FDLR bya hafi ngo ari ikibazo gikomeye. Ibi rero benshi bari kwibaza bati ibi bintu biraza kurangira gute cyangwa se igisubizo kiraza kuba ikihe, bigashorana cyane cyangwa se bikagorana cyane. Bikavuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi mu gihe situation yaba ikomeje kugenda gutya cyangwa se mu gihe ibintu byaba bikomeje kugenda gutya, ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi kiraza kwiyongera ndetse kandi kibe n'ihurizo ku rwego rudasanzwe ukurikije uburyo ki mu gihugu cy'u Burundi situation ikomeje kugenda iba hatari sana, situation ikomeje kugenda iba mbaya sana. Ni igihugu cy'u Burundi rero bivuga yuko ubu umutekano mu ntara nyinshi zitandukanye, iyo za Rumonge, iyo za Makamba, mu byerekezo bya Cankuzo, mu ntara ya Bujumbura, abasirikare bakomeje kudeployingwa, baradeployingwa. Ariko nubwo badeployingwa biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi bintu atari byo biri buze gutanga igisubizo mu gihugu cy'u Burundi, nubwo bikomeje kugenda bikorwa na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Ariko biratangazwa yuko igisubizo cyanyacyo kiri buze gutuma igihugu cy'u Burundi kibonekamo umutekano cyangwa se ubuzima
nuko leta y'igihugu cy'u Burundi ngo ishobora kuba yahagarika gukorana na FDLR, ariko ngo nanone igihugu cy'u Burundi cyo kikavuga yuko mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gihagaritse gukorana na FDLR ngo igihugu cy'u Burundi kigomba gutanga ikiguzi cy'amafaranga iki gihugu cy'u Burundi cyabahaye kugira ngo basapotinge bya hafi uno mutwe wa FDLR uvuye mu Rwanda mu gihe 1994 ukoze jenoside. Ni mu gihe kandi mu bice byinshi bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Zayihura imirwano yaciye ibintu muri Warikare, bikanavuga yuko kandi no mu misozi twitwa Tombeko no mu misozi yegera ahitwa za Buringa n'ahitwa za Ishu no mu misozi yegera ahitwa za Byungu ikibazo cy'umutekano mukeya cyangwa se M23 ngo iri gukora buri kimwe cyose gishoboka isatira ibice byinshi bitandukanye kugira ngo itabare abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi ni wa mugambi ukomeye cyane wo gutabara cyangwa se kuzahura abaturage bakomeje kugenda ngo barenganywa cyangwa babazwa n'ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwitwa Kisekedi Shirombo Nyamuneka, kuko ubu uravuga Kisekedi ukongeraho Evariste Ndayishimiye benshi bakunda kuvuga bati umwe ni impanga y'undi muri rusange. Ariko hakaba hari andi makuru agira ngo 100% twinjire cyane mu nkuru nyamukuru mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi aho ibintu bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uzahaza undi, niko urugamba rukomeje kugenda rwitegurwa ku ruhande rw'ingoma y'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Ni Evariste Ndayishimiye aka kanya uri kuvuga yuko aka kanya urugamba arwiteguye kandi yiteguye gutsinda. Ese ni ukubera iki uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kwitegura urugamba? Ibi birahuzwa gute n'umutwe wa Reditabara? Birahuzwa gutwe n'umutwe w'intare za Sarambwe, aho uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kuvuga yuko yamaze kumenya imigambi mibisha ya bimwe mu bihugu bituranye nawe, by'umwihariko aho yibanda ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akavuga yuko umutwe wa M23 utegura ibitendo ndetse n'intambara karundura ku ruhande rw'uno mugabo Evariste Ndayishimiye. Ibi dushobora gusa naho tubyemera cyane cyangwa se tukanakeka kubyo akomeje kuvuga cyangwa se kubyo ari gutekereza. Nk'ubu ndagira ngo twinjirane neza mu nkuru indani kwa ndani, aho turi bwibande cyane ku ruhande rw'igitoro mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bivuga yuko cyakomeje kugenda giteza inkeke ku rwego uri hejuru. Ni nyuma yuko Evariste Ndayishimiye bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi batangiye gutangira abaturage mu nzira batwaye imodoka, abenshi muri bo bakababaza aho baguriye ibitoro, abaturage bakababwira yuko aho babiguriye ari hagati mu gihugu, ariko bikavuga yuko ibitoro byinshi biri kuva mu gihugu cya Tanzania mu buryo butemewe. Ibi akaba nayo impamvu abasirikare b'igihugu cy'u Burundi batangiye gutangirira hafi abaturage batemberera ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cya Tanzania bajya kugura ibitoro mu buryo bw'amagendo cyangwa se mu buryo butemewe muri rusange. Ni igihugu cy'u Burundi aka kanya nababwiza ukuri ko kikiri mu ihurizo rikomeye. Ni igihugu cy'u Burundi kandi nababwiza ukuri ko kikiri mu kaga gakomeye, kandi akaga ubona yuko gakomeje kugenda kagaragaramo icyitwa ingaruka ndetse n'ibibazo byinshi bitandukanye. Aha mu bibazo byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndagira ngo twibande cyane ku ruhande rw'abaturage abenshi muri bo badakomeje kugenda bumvikana n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye bitewe n'ibibazo nawe yakomeje kugenda yigirira ndetse kandi bihuriramo n'abamugira inama bivuga yuko igihugu cy'Ububiligi aricyo cyateye intambwe mu kugira inama Evariste Ndayishimiye mu gushyigikira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no gukomoza ku makimbirane kugaragara ku gihugu cy'u Burundi ndetse no ku gihugu cya Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda. N'uwitwa Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda yikoma igihugu cy'u Rwanda avuga yuko igihugu cy'u Rwanda gifite umugambi mubisha wo kubatera, ndetse kandi igihugu cy'u Rwanda gifite umugambi mubisha wo gukuraho ubutegetsi bwitwa Evariste Ndayishimiye. Nubwo ibi byakomeje kugenda bihakanirwa kure cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ntago biri gutuma Evariste Ndayishimiye adakomeza kubwira abasirikare be ku cyo twakwita briefing cyangwa se imbwizwa mahame ku ruhande rw'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, bababwira yuko bagomba kwambarira urugamba kandi bagomba kwitegura ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyabo, kuko ngo byanga bikunda ngo umwanzi ashobora kubatera aturutse mu bice byinshi bitandukanye. Ngo birashoboka yuko umwanzi abatera aturutse mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ngo umwanzi akabatera aturutse ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi mu basesenguzi ndetse no mu barebera hafi ku bikomeje kugenda bibera ku butaka bw'u Burundi baravuga yuko ibi Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda bikora ndetse kandi akabyitwaza ku rwego ruri hejuru kugira ngo arebe buryo ki ngashobora guhuma amaso abaturage b'igihugu cy'u Burundi, maze ubundi ngagakomeza kwisabira mu nduru ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye b'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga, akomeje kugenda bitangaza, ni igihugu cy'u Burundi aka kanya nakubwiza ukuri ko gikomeje kwisanga mu ihurizo rikomeye cyane
ni igihugu cy'u Burundi kandi nakubwiza ukuri ko gikomeje kugenda kigaragara yuko gikomeje kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Byose hamwe rero tubyinjiranemo neza kandi tugende tubigarukaho uko umunsi ugenda uzaza undi. Nkubwiza ukuri ko igihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bizambazamba, ndetse kandi igihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ntabwo nshaka ko twibanda ku ishyaka rya CNDD-FDD cyane, ahubwo ndagira ngo tugaruke cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, aho biri kuvuga yuko nyuma yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye ateguye abasirikare ibihumbi n'ibihumbi byo kohereza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barebe yuko barinda ibice bigize inkengero z'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ibice byareba muri Uvira, kugira ngo bategere hagati umutwe neza sarambwe uyu mutwe wa M23 ngo utagira gutya ngo watake igisirikare cy'u Burundi ngo ube wanagisanga ku butaka bwabo. Ariko ndagira ngo twinjiranemo neza mu nkuru nyamukuru ku makimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda, kandi tugaruke cyane no ku makimbirane ari hagati y'iki gisirikare cya FDNB hagati ubwacyo, aho bikiri kuvuga yuko FDLR iyi bivugwa yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, igahungira ku butaka bwa Kongo, igahabwa indiri n'abanyepolitike batandukanye. Kubera iki FDLR yageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igashyigikirwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abanyepolitike muri Kongo muri rusange? Benshi bavuga yuko impamvu ino FDLR yagiye ishyigikirwa ku rwego rudasanzwe ngo n'imbaraga yakomeje kugenda igaragaza, by'umwihariko ku bijyanye no kugaragaza ingufu mu bijyanye n'ibya gisirikare, kuko bivuga yuko FDLR ariyo yagerageje kurwana umukutirizo ndetse kandi ikarwana umuhenerezo mu bice byahariya muri Kivu y'Amajyaruguru, teritwari Masisi, mu bice bya Rubero. FDLR ikagerageza kurwanira mu bice byo mu mujyi wa Goma, FDLR ikagerageza kurwanira mu bice bitandukanye byara muri Kivu y'Amajyaruguru, warikari naho hari azakarembe kuri uriya muhanda RP 1150 ugana mu byerekezo byahariya muri Burayi. Murabizi byahabiriye ni urugamba rwabaye, aho FDLR kwitsimbura ku ruhande rw'umutwe neza sarambwe byabaye ikibazo kidasanzwe, aho umutwe wa M23 bamwe mu basirikare benshi twagerageje kuganira nabo bagerageje no kutubwira yuko FDLR ari wo mutwe bigaragara yuko mu gisirikare cya Congo FARDC baramutse bagize gutya bagagara gukorana nayo ari ibintu byaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko ibi bikavuga yuko impamvu ikomeye cyane FDLR yagiranye ubufatanye bukomeye cyane na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Ububiligi, Ubufaransa. Bamwe mu basirikare bakagenda kubigisha izi mbunda ziri mu bwoko bw'ama BM, byaba ari BM21, BM23 ndetse n'ibindi bibunda bya muzinga kubikoresha. Bikavuga yuko ariyo mpamvu ino FDLR yagiye igira ubuhanga bwo kurwana cyane butandukanye n'ubwo igisirikare cya FARDC, ndetse kandi ubuhanga butandukanye nubwo igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi. Nibikomeje kugenda bigaragara yuko rero ibintu bitari buze koroha, nibikomeje kugenda bigaragara yuko ibintu biri buze kuba ihurizo, kandi uru rugamba ruri buze gukomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye, kuko uko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agerageza gutegura intambara idasanzwe ku ruhande rwe n'umutwe wa M23, kuko Evariste Ndayishimiye biravuga yuko ataryama ndetse adasinzira, kandi umugambi afite ari uwo gukuraho ndetse kandi no gusiba ku ikarita umutwe w'ineza sarambwe. Uyu ni umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho, aho Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda abishinza gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara. Bikanavuga yuko ariyo mpamvu uwitwa Evariste Ndayishimiye yanze kuryama ndetse kandi yanze gusinzira atarabanza kurimburira mu mizi uyu mutwe w'intare za sarambwe uzwi ku izina ry'umutwe wa M23, ndetse kandi Evariste Ndayishimiye agakomeza gushinza umutwe wa M23 gufata abasirikare babo bakabavanga mu mutwe wa Red Tabara, ngo benshi bakabajyana hariya zasanzwe kujya kubatoza imbunda, ngo mu rwego rwo kugira ngo bazabone uburyo ki bagaba ibitero simusiga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bafite imbaraga. Ariko se ibi bintu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda avuga, ibi bintu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda atangaza nibyo, ariko twe turabigarukaho tukareba ibikomeje kugenda bibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, byaba ari ibishingiye ku makimbirane ndetse n'ibibazo byinshi bitandukanye. Tukabona yuko ibi bintu koko bishobora kuba ari byo. Nk'ubu nababwiye yuko ibice nka Kidirigi, ibice byegereye za Bururi, imisozi itandukanye yari za Makamba, uwitwa Evariste Ndayishimiye ahanga bivuga yuko abaturage bahatuye hari ibitekerezo ndetse kandi n'imbaraga ziri gukoreshwa kugira ngo abaturage bimurwe bakurwe muri biriya bice, hanyuma bajyanwe mu bindi bice. Aha hantu hakoreshwe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe
ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB ndetse n'umutwe wa FDLR n'abandi basirikare batandukanye higanjemo abacancuro bagiye gukoreshwa mu kurwanya umutwe w'Intare Sarambwe, aho benshi bavuga bati intambara nubwo benshi batuje kangwa bacecetse, bamwe muri bo bamaze no guhaga ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndababwiza ukuri ko intambara nibwo ijya yatangira kandi nibwo intambara ijya yakomera cyane ku ruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe, ndetse kandi nibwo intambara ijya yatangira ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, kuko ngo muri briefing cyangwa ibitekerezo biri guhabwa uno mutwe w'ikitwa FDLR barababwira bati mwebwe gahunda tuzabaha ni ukubafasha kurwanya umutwe wa M23 kandi muziwe mu ntego muzaba mufite hazaba harimo kubahuza umujyi wa Bukavu, aho ngo uwitwa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yamaze kwemerera ibirombe n'ibirombe uno mutwe wa FDLR ndetse awemerera ibice byinshi bitandukanye bazaturamo imidugudu ndetse n'imijyi itandukanye bazahita babagororera mu gihe bazaba bafatanyije na FDNB gukuraho umutwe wa M23 iherereyemo. Ariko bikavuga yuko umutwe wa M23 nubwo nawo muri no minsi umaze iminsi usa naho ugaba dutera ushuma ugafata imidugudu itandukanye mu mujyi wa Bukavu, biravuga yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane kandi bikavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bizambazamba mu gihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Aha ndagira ngo twinjirane cyane mu nkuru nyamukuru, twinjirane mu bikomeje kugenda byumvikana mu mujyi wa Bukavu. Nk'ubu umujyi wa Bukavu mu bice bitandukanye ndagira ngo tubyinjiranemo neza ndani kwa ndani kandi tugendane agatoki ku kandi nunsige nanjye singusige nkubwire ibikomeje kugenda bibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bizambazamba. Ndagira ngo twinjirane kandi muri iriya misozi yo mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni imisozi itandukanye yahariya muri Uvira, by'umwihariko ibice bitandukanye byahariya muri mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu misozi y'Iminembwe, aho abaturage benshi cyane bavuga yuko abaturage batuye Iminembwe, abari batuye Baraka, Fizi, hafi y'uriya muhanda Route Nationale 5 uhava werekeza mu bice byahariya za Uvira ugana mu byerekezo byegereye neza cyane umujyi wa Bujumbura hari azaca ibitoki, bari kuvuga yuko nubwo umutwe w'Intare Sarambwe wigaruriye ibice byinshi bitandukanye byari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abaturage bo baravuga yuko ibi bintu bitigeze bibashimisha cyane ku rwego ruri hejuru. Baravuga bati yego byaradushimishije, twa dukeneye umuntu dutabara, yego twaba byaradushimishije, twa dukeneye umuntu dufasha, ariko nanone twagakwiye kuba tureba impamvu ikomeye cyane ikomeje kugenda ituma Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda atsimbara mu guhangana n'uno mutwe. Ariko se kandi nanone abaturage bakavuga bati kubera iki Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abanyepolitike bo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga yuko uyu mutwe wagakwiye kuba urekura ibice bitandukanye. Ibi rero buri umwe wese akabyibaza ndetse kandi akabyisubiza, akavuga yuko impamvu ikomeye cyane uyu mutwe utarekura bino bice, ibi bice byinshi birimo amabuye y'agaciro, ni amabuye ari gufasha bikomeye cyane mu bukungu bukomeye cyane bw'umutwe w'Intare Sarambwe cyangwa umutwe wa M23 mu ntwaro nyinshi za karabutaka bari kugura, bari gukoresha ku mirongo njyarugamba. Bikavuga yuko kandi noneho ibikoresho biri kugurwa, systeme zitandukanye ziri gutegurwa ku rwego rudasanzwe, nyuma yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi mu bice byegereye ikiyaga cya Tanganyika hari ku muhanda Route Nationale 7 uva za Rutana werekeza Rumonge ndetse n'ahitwa za Nyanza. Ahangaha biri kuvuga yuko hari gutegurirwa ibitero ndetse n'ibitendo karabutaka, nyuma yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuze yuko kugaba igitero ku ruhande rw'umutwe w'Intare Sarambwe mu bice baherereyemo ari ibintu bizaborohera ndetse kandi atari ibintu bizabakomerera cyane. Bikavuga yuko rero igisirikare cy'u Burundi nk'ubu aka kanya gahunda kigifite ari ukugaba ibitero simusiga ku ruhande rw'Intare Sarambwe, kandi bakavuga yuko gahunda bafite atari yo guhagarara ku mirongo y'imbere ku rugamba, nubwo ngo umutwe w'Intare Sarambwe wibwira yuko iki gisirikare cya FARDC cyagize gutya kigacika intege, ndetse nubwo ngo bibwira yuko amabanga akomeye y'igisirikare cya FARDC umutwe wa M23 ukomeje kugenda uyavumbura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ariko biravuga yuko
igisirikare cya FARDC kikiri gutegura imigambi misha, imigambi karabutaka. Nk'ubu bateguraga kugaba ibitero simusiga bakoresheje abasirikare 67,607 mu bice bigize Kivu y'Amajyaruguru, uhereye mu bice byahera muri Butembo, uhereye mu bice byahera muri Beni, bagatangatanga umutwe wa M23 mu bice uherereyemo bya Rubero, bataka bamanuka za Rushuru berekeza hariya za Rimbongo, bamanuka za Kanyabayonga no mu bice byegereza Burambo, mu misozi yegereye hariya za Rwindi, hariya bakakuramo ngo babanje gutangatanga imisozi ya za Rubero, bakuyemo zira za Kamandi, Kavinyonge ndetse na za Burambo hejuru y'ikiyaga cya Edouard. Hanyuma ikiyaga cya Edouard akaba aricyo bakoresha bataka umutwe w'intare za Sarambwe, ariko byaje kuba iby'ubusa kuko amakuru y'ubutasi yaje kujya hanze, ndetse kandi aza no kugaragara yuko yaje guhita asakara mu binyamakuru, ibinyamakuru bitandukanye, by'umwihariko natwe aya makuru ngira ngo twizeze kuyavugaho, nubwo twayavuze wenda amaze iminsi abandi baramaze kuyabreakinga, ariko niwo mwanya wari ubonetse bitewe no kwitegura gukomeye cyane ku makuru yuje ukuri ku rugamba, ndetse kandi n'amakimbirane mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bikomera, ndetse kandi aho ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo. Uko umunsi ugenda uzahaza undi, niko turi kubona yuko intambara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ihindura isura, kandi niko turi kubona yuko buri ruhande buri kwitegura intambara karabutaka, kandi intambara turi buze kubonamo ibibazo bitandukanye, aho icyitwa societe civile aka kanya iri buze kuhatenyerekera ndi kuvuga ni ukwahurira n'ibibazo, kuko nk'ubu imigambi mibisha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'umutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda mu 1994 bafite ni imigambi yo kwambuka ikiyaga cya Tanganyika bava mu bice bya Makamba, Rutana, Rumonge, bazamuka za Nyanza, bambuka ikiyaga cya Tanganyika hariya mu bice bagana mu bice bya Baraka, bahita bikubita hariya za Fizi berekeza Iminembwe, bajya kurwana bikomeye cyane n'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe. Bikavugwa yuko ibi bintu rero bikomeje kugenda bitegurwa n'igisirikare cya FARDC, ndetse kandi bikomeje kugenda bitegurwa n'igisirikare cy'u Burundi, bikomeze kugenda bishyira mu makimbirane akomeye cyane hagati